Jadi orang masuk nagari na dua-dua na wandokon asa gabas dugulamo binatu sa nasalian oras mawang burnami na pasato na jalo mariba ganda mari hawang burnami na bakalian batu itu lah sa masul sa matu bertian nungka saat tabayan dulu na mong burun sa deron sa sa matu pa orasan sa matu pangkalian batu itu lah langsung nanti mawirik tikim ita itu lah di pandai kami kita awal tio binatu baru kata may masa atas dito baru matu si tio naik. Ima di nama Riteo di Nasari Matua apalah amang boronami nata paru-paru praktik jano. Ala ni oro hamisian hula-hula nama kamarang. Tubuh kami do amang boru so na nama ludu. Sayangnya asiro hanya maktari bata saya maludu to panggabeani maludu do pakorosani tu pahon nya maktari bata atur mui ma nanti hari ni amang boronami. Itu lah Ala ni oro nami masuk apa doanya na dua-dua. Asati tim mana tinova kulang-kulang pengarahuna atau sonido pe amang boru na burju na bui terpasa tamen ngai emena mablud dun praktekano saya dia matom masuk materi bata saya kurang matom soni majo bolo atas emena mablud dun na ho kami ala roko habis dua tolu ngai asale masuk hula-hula sawat eo majo itu lah sa majo tuang giro dinami imasi syarat alian boru rodo hami hula-hula lima hula-hula nama marang sebagai standar. Tidak betul atau mengguru Nasari Majo kota baru-baru. Nanti ada buah kami yang menawar lutut atau berpikir di dalam masuk-masuk. Ada mengguru kita rupanya kami matuk mata negara itu lah. Dan dia makan lutut kapag kami perhorasa semuanya ngapora doa sang abon. Di budian darion tuak kami noper yang mengguru nami.
asa do orang mah dia habis dua-dua mau untuk songoni pina buta be habis di kasih upah kolang-kolang pengaruh na songoni ikut titinnya ka bawa munai natulang munai Tuhan ka makan nama mui pas-pas ulah songoni ulah mau taringot to ka sa tandulos suang kulo hidup pertandingan ka sa pengalaman puru kita tunggu pas sila irapot to ka muda-mudari ade 5 mana si pasatong namin alay atin pe jolo kay pasahap pa jok ka hatanek ko kalau mo bimaro tunga tubo muna hita na sa dituburo na lalo narong doto boleh ate donok ko sa si Doli sumotro ada ni motoro donan yo putay hita di namaramarang di antara putar-putar do kunado masaya si turura ko para si Doli nang daw jadi ada ni jamu namang boro nami ora sa mang boro di patikenon ima dinang rohami siya kula-ula na poso butar-butar ima di nama Fiteon ng Sarimatua apalalay namin na partikyano alabang moro so honipin na hubok kami so naman ni magludri sa itong matong maludu pang gabiani maludu maparorasani diya mutuk pahon niya mataribata jadi rorong namin masoon na niro ina tua-tua asa sa isolo masa matibot yan nung kahupa sa kami ay na maludu ito ang muna ng moro namin kasi maroon na mataribata sa hangay ito sa panggabiya sa tuparoras jadi buat tahu kami majogo sen hulu-hulu na marang kita bajolo para sino nila ale horon nun ko na matong ulos ate olo jadi molo paro namin siya no ingasyan hula-hula na marang jadi bulo na si patipon nami amang boro ulos toro rapu somot tuha muna po parane amang boro nami original leta kandohan ni Tuhan siya kami hula-hula marga setangkat tersomonong sa daman non persagongan tutubuni amang buron bawa anak sa daman tubur persagongan dua itulah napatuluhon persagongan matubo pusan anak lohok boro sa itulah asa magkirap siya na daw majusin na jonok alasari matua tontu ada musi sari kono na boro to ke kaya kana sosohoti gana doh burgus maroham saya mapacalwat di hamuna masih ada obat tulang obat jadi molo tubuh di laboro kurisot di laboro dan maritingina tu kino karma boro doh anak lain anak doh boro sari macalo mangudan ka tubuh di laboro ate tarsawani mana boy ukas atami doh adosan ni hasatan ni ulus seka aturan non nakani ya raro nami di partuan ni lain nami gimana sari matua rodo kami siap kula-ula buntar gula-gula na poso butar-butar dala di buah kami dong ulus pintu lebar pardelan na saya nama anon parsagoman tu anak ni lain nami on baru saya muse tu baru na parsagoma babuje dua baru saya naik parsagoma tu pau pugawa do tu pau pugoru baru tu helanami ma saya ulosi obat baru tu pau punami si peti ma muse saya naik paupo lima baru tu layon akan marah-marah di masada oh no tu ibu toni lain nama tiga ma muse saya itu so lima padahal di ulos na pasahot ulos ito rabu hami ito paparan ni amang buru namin na tayo kay damang zona ho parto siya tong edena ay mabek cuma ayat lagu arabati jauh-jauh doa Tuhan Allah pajo itu upapan no pita-pita na Asa say tong tong mana ta
ulos mahami di pasar motornya. Gabi emang tadi. Etena haanggi lo hami orang haanggi lo kaso tidak di Yesus lima bela. Raja ni ulah-ulah na poso pasato na kanong dito kaya na kunami na mariteo din na sa rimadua ima apalala namin di partikano ala ni ba mazo na upato si Tuhan
tu hula-hula na marhamar ang isong ni pada hula-hula na poso. Pai kontak so payo so pa kami hula-hula na na.
lihat godang yang kada bang songoni manangak kada inang. Jadi orang guru nabion. Dia mu maka lekku dari botokku. Ison adong punguan sian anak ratau. Kami melapar itian doleda. Apa saat itu kami anggaran na 1 juta menghapus ilu manetek. Kalau donasi dan berduka cita di berhak nyewang gurun. Jadi Tuhan mu maka lekku dari botokku. Balas marohamu. Sarong dalam manguru pikangamu. Songoni naburuku. Sabar bahwa naburu. Nasa itu tugasnya mengguru dah. Maksudnya siro. Kalau orang sehat atau naburu. Bah. Hukum martabat yang naburu dah. Dalam sehat nama ho. Jadi songoni mah. Itu siu. Usaha mamak tujuh. Oh, saya Kedua, titi mata tinopa, bolong ni tias rumah. Otik sosadia. Soal gati ni ilu manetek sian anak ratau segorang nggak pinasu. matutu. Sahat matuju. Setabi gurang ma di punguan na sehari madua. Kami rosen keluarga besar Ciumandiri. Nabasahan to angkaran dasar do angkaran rumah tangga di Siala Barsauru sehari madua ni na tuan. Gak memang. Jadi terlumu bema tu ina muda. Ada. Jadi ido ada ni na tuan nama dok hamakian ido dalam lau pajolok kot tuani. Jadi unang say bawa boy bosa irwani na muda. Pokoknya tawon tiba itanyang ka asasat amang udon tutangan ni tuata amang ada surgun. Jadi sungsong ni benar na boy upasatan ni sian keluarga besar Ciumandiri lasma rohani na muda deh asa upatu kami mah dia udah tanah pasal data anggota meninggal nama solat pilih-pilih gua ada deh nak. Riyad Gultub nomor MBA 7169 tanggal lahir 16/07/1950 alamat Dusun Pemuang Kecamatan Bandar Kalipa Komisaris Toga 1 tanggal masuk tanggal 3 bulan 2 2005 jumlah simpanan atau saham 8.468.650 rupiah simpanan pokok 1 juta simpanan wajib 7.055.000 rupiah SIM data 413.650 semua kosong jumlah pinjaman 1.432.000 ahli waris Emi Dolosaribu syarat mengajukan kelainan daperma melampirkan surat kematian dari kepala desa rangkap 2 asli 2. Melampirkan fotokopi KTP anggota yang meninggal 2 lembar 3. Melampirkan fotokopi KTP ahli waris 2 lembar 4. Melampirkan fotokopi kartu keluarga kakak 2 lembar melampirkan surat kematian dari rumah sakit bila meninggal di rumah sakit Soni syarat Sudah 500 karangan bunga 150. Jadi orang nonu pasadat tu ilang udah 4 juta 650. Seperti sungai kasihnya, seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu siang, mengalir di waktu malam. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Rodo dungamu sian NHKBP Ima ladohot berduka cita di siala partuan ni ama nakakawarono nyo mulu tumpi songoni nabuyan no di basahat doha mo na poso jalo maringgan pakai hamumay udalan na sebetulnya memang brenoknya do karangapbunga ali
amakatay hami doho dongan na poso san en hatabipidan ito ba get ini karangabunga mo molutuk no sedia nabui di patuba dongan mo na poso en hatabipi las maruhamuan non majalwate terlumubi di keluarga Gultum molo hamisan na poso dan urbe maddo upasa kali. Jadi di keluarga besar Gultum di Ulaun Sarimadua Ima Opung Daniel Dirikion di son rodo hami ruasni Katolik stasi Santa Maria Togasada napa buahon napa tuduhon natur berduka cita yami anggo hami dongan sahuriani ianakon nami ima si Basri adon dipatupahami songon ganti kerans bunga anggian ma boy dipargunahon hasuhuton lau tu lau ni ulaun sarimatua ni na tua namion ima Opung Daniel dohonon songon haden na tua siti di Pasiopa golang-golang pangarahuna tung songo dipe na bui tarpatu pahami saya tuhata manggor di pas-pasuna Maju itu. so ni saya kami Ulia Katolik Sa kamu sa itu naposo. ala naon sa gereja baik kamu mah nahobartusi dihula-hula na marhamaranggi na baban turnip doho sirai anggo putar-putar naking nunga masuk Roma hamu raja nami hula-hula na poso na baban turnip sirai molo putar-putar naking nunga masuk Roma hamu raja nami hula-hula na poso sirai ban mamang kodak panomong-nomong sa utong-utong to izolo
Omma nalilok na hula-hula Persia. Gabi reja nami. Dari patator kamu mazolo. Dia do kami na masuko. Molo hamu reja nami na somal di hanyon hula-hula na poso ma. Margana dia ma pabawa. Margana na beban naking butar-butar nunga masuk. Padua hot turnip na patuloy ho sirai. De dolu mahami Tulu haroro ma reja nami. Maulia de may hamulay namin. Sa tabi gorang mariluluwat na didikyon. Ope hupasaha madolo. No, namatong atumo mahitan mo ang lison. Ang ginuli, ala ni pamorota. Hupasaha madolo so. Marga putar-putar na mo. Asapi rin may napok di bahul-bahul pasalongan. Birma to di muna sa hasuton. Luzu-luzu manapat sa mga. Iya, matututo lang. Maulia ati matuto. Dari soni macian hami na bagan. Nunga di son. Hami. Nabagan. Alay parjolo sa tabi jadi hamuna. Di hamuha hanami silaban. Harung dari son. Lupa turuan. Kami nabagan. Ternemobi yang gidoli nami utasay. Harung dari son. So ngali mo dong soal badan nami. Marga si Taurus. Mau lihat dari songo lima kita sa loob na nung masih ala bakada kita na marang dari songo lima nang dihamuna pamoron namin sesuai dohok pagkatayon namin ima dohok boro namin asa perjulo majusik kami na baban papotohot tuhamuna Gabi reja nami tadi. dia ulos terbang Nalaw sa pasado nami hamil na baban. 10 sa. Gabi reja nami. Nah, jadi dia muna par musik namin. Ala termasuk lalu ni online kon. Dinalaw. Mengurus nyon. Baik jodi hai perjual jokot ng mula-muli. Ini mo dekat kamu gotong mula-mula. So nga urut na kami ngado. Na termasuk na lugar nyo lekon. Dinalaw pag muro-muro nyo. Kaya kodo na pagnudohon na sa lugi. Rari ko kamuro. May mazoe dena. Nung nga luza dagi ko. Sabi namang ulot kong mahani. Ulot sa iba.
Ison, ani, sinatuan, korok. Yang ini ada hukum. Agam do ulos siguro lang ng buwan kami sa pagkakastigyan ng kapag Irena, tulong mo sa tao. Pero ang sinahin, ono. Tanyo kamu kata itu ulit pa. Ano naman, naman. Dami reza naman. Jadi, saya ada mau tuhilan namin o turunan. Saya ada mau ipahit ko namin na duwig. Dami lang. Atau pasahat kami, tulad si Karoklap, pagkitin nila sa kaso. Tuhera, doon yung kahukuman. Ayun nag-loko kasi doktoran namin, kasi niya, sa pagkitin. Kasih